Difu Circuit House Conference holalong National SCST Hub Scheme apathak chirok to anjay mek kipadupon. Dai thoralang Congress atumpen jakong kachepherang amai kangni. KHDP olapen PFP atumpen Ru Samsung Sing India mir birialong kachesang asai kideng. Karbi prime time along penili urban trophy non beer tangton pen archik tha Difu Circuit House Conference along phai kuni ni phai thom cap ani ada por phai keba por pen NEDFI tumpen kepatir pipon along AHID set ma kera pen National SCST Hub Scheme apothak chirok ta jai mek kepa dopona birta pherang pen card ni so sahem along birta nak pali Difu Circuit House Conference Hall along Adapor Phai Capen Arniteli Isiraj Tem Apor An National SCST Hub Scheme apothak chirok tagajai mekke padupon along Aluhia Mana Pengpen Karbi along ADC Junmoni Sonowa Chetongdun Lapen Bangso Jai Megalong Kachopal Hiatum Tachitongdun si Mai RDP dun Aluhia Man Ben Kachetongdun Karbi along ADC Sonowal Pen National SCST Hub Scheme apothak RD Tojot Pen Lam Thejai Pon গম পাইছেনে গোলাঘাটৰ হিষ্ট্ৰী সেইটো গতিকে মানুহে মন কৰিলে কৰ পৰা ক'লৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ সকলো এবিলিটি আছে আপোনালোকৰ স্কিল আছে আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ মই মানে প্ৰত্যক্ষতে এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত ইমান ৰিচোৰ্চ এতিয়া পৰি আছে ইমান স্কিল আছে কাম কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহে যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই Daithor Mondol Congress sahem along phai kuni ni phai inkora sirkep ani mass joining rally kedeng amai along nilip lapen Dwarbaguri constituency aphan kedeng pon pado lahinia constituency ang kangpen kadokowe pen don pharo pli societum Congress along kaching beduna birta pherang kepen katen sahem along birta nang pali Ngile Block Congress Committee amai phu Rajan Ingti pen kichari pon amai long alhui sarpo aman pen MP Birensi Ingti chetongdun lapen chopha alhui aman pen MLA Barim Klengdun Ingti Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim atum Surja Rongphar Ashok Teron Mohila Congress Committee amai phi Kasang Terangpi KADC sia Kongchun Bangatum Surender Singnar Anil Bora AAYCC Coordinator Longkiri Teron NSUI Maipu Angjok Timo Assembly Youth Congress Committee Bukojan Elia Maipi Junmili Teron Pila Pen An ke thegeding atum chetongdun গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিছে বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে পদক বলে আপোনালোকে ওলাই আহিছে Labangso mass joining rally kedeng amai long constituency hini nilip lapen Dwarbaguri phan kedeng pon pado Lahini a constituency ang kangpen kadokowe don pharo pli societu Congress along chingbi dunsi kebangji MP kilega hut Congress aphan ki pahai vek japhan chingbe dun Mohila Congress amai phi kasang terang pi penta bangsa amai long lam theke jai pon ki BJP sarkaratum swarlo phan kachne ka holu lapen kachulang rem a sarkar swarlo phan ki duk kisunga bothak asapta chini ne pusi mai long lam the jai MLA Barim Klengdun ingti penta ongdunga don Congress along kachingbe dun apathak ning karong alam the chepaklang Congress tumkia kimia ban Puavi lasiki wangjani claim rapet nang popusi chuning ripon laben halapu Barim Ashok Teron pen Karbi Anglong BJP sarkar kechari ke asapta kaching thorasai amo theklong le lasi Karbi Anglong pen ge BJP phan padir det nang popusi asiki thepen ratangno lam theke jai pon padu Aluhi sarpo aman pen kachetongdun MP Biren Singh Ingti penta mass joining rally along RD Dojot pen lam theke jai pon padu গোটেই কাৰ্বি আংলঙত ২৬টা সমষ্টি আছে ২৬টা সমষ্টিটো বিজেপিক আদি কৰি বিভিন্ন দলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ আহ্বান কথা আছে আমালৈ আহি আছে সেইকাৰণে ডিফুত এক ঠাইতে আমি এই এৰেঞ্জমেণ্টটো নকৰি পেলাই সমষ্টি ৱাইজ যাম বুলি পেলাই আমি যাতে তাত কাৰণ
ইয়াৰ পৰা যিটো হয়তো সময় দিছে খৰচৰ কথা আছে নিজৰ কথা আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই দুইটা সমষ্টি নিলেপ আৰু ইয়াত সেইটো একেলগে কৰিব পৰা যায় আজি 325 ৰেকৰ্ডত থকা মতে 325 দুই দলৰ পৰা জইন কৰিছে মেক্সিমাম জইন কৰিছে আমাৰ এইবিলাক তেওঁলোকে অহাৰ কাৰণে আমি এইটো লৈছোঁ কাৰণ ৰাজনীতিটো আমিতো বাধা দিব নোৱাৰোঁ আইন বুলি ক'লে জাতীয় কংগ্ৰেছ বুলি কৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ সেইটো বিজেপি ৰিপুণ কৰা পাৰ্টি নহয় কিন্তু অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টি আহিব খুজিলেতো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এতিয়া পৰিৱেশ চলি আছে ৰাজনীতি যিটো এটমছফিয়াৰ সেইটোলৈ চাই মানুহৰ মনটো পূৰা এতিয়া উদঙাই পেলাই কৈছে যে এই 4 বছৰ যিটো বিজেপি মিছ হ'ল আমি তেতিয়া আমি কৰিছোঁ আমি ভাল নাপাওঁ সদায় মিছা কথা কয় আমাৰ প্ৰথমতে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ ইমান হৈছে সিহঁতে এতিয়াও এইটো কয় এই নতুন ষ্টেপ ইকনমিক ষ্টেপটো লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত আগবাঢ়িছে খুব আগবাঢ়িছে Nili Block Congress Committee amai Purajan Ingtipen mass joining rally along Kachatong Yun Kethigering Lapen Don Paru Priso Seralatum Congress along Kaching Bedunatum Apan Kachuralam Theta Pajerpon Jifuru Samsung Singh Ingtia Mirbiri along Pai Kunini Pai Tom Kepani KHD PO Lapen PFP Asong Tumpen Kachasong Sai Kedeng Abirta Perang Kepen Birta Nang Pali Karbi Anglong Autonomous Council along Akili Kichupang Lima Sai Kilit Pik Ajoksi Difu Rusum Sing Intia Mirbiri along Kachasong Sai Deng Nang Koglopusi KHD PO Pen PFP Asong Pen Perang Kiang No Ningje Along Litum Pen Karbi Anglong Autonomous Council along Probjin Pen CBI Inquiry Padunang Jiputa Kihang Paso and beautification to a contractor government ke Chidaju Agarwal 8 कोटी 8 crore mon atangka scheme pod non atangti Islami Dipu Town Committee Engineer Tumban Make Publication Survey Pilablo Council and Principal Secretary Tumanta Publication Survey Pilablo 2017 and Nikan Pilab 28 of March 2017 and Nikan Pen Tala Soda Kamata change Pina Tengla Sitimanda Lili non punan ben Nikan Hinili Elo non punan bedala so Kamata Pilang Atatanga Cholavia Lablo as a corruption do away Pugladag must take Dalo like Chapatu Lama Amasa Pino Rada Tundani Vasa Bojarilla take that departments are technically pin for Kuni Patani pin for Visa Piposilla as a thing for the Verla People say commission sorted Pidelo like Aron Masia Vipino Aron Vipin when the mail like a council sort to Murachari to Masi Result people department of Soran Takapa and Papang Network Kampatang people Pusela to Ambosi Panglim Navdi like a council Takapangli Make department of Sorted the council Rachari to Masila Taki are reading Alatum Chililor Pesi a claim side Karbi के मैन है अथाक से फुकेट वंता आलोन की चुलाब हम थोड़ आ क्वालिटी के हैंग नो पिनो डाके आ फील्ड दा डीपीआर टेंग के चितों दे पिट ला नॉन मत के हैंग नो बोलो सो स्टेडियम फील्ड के लपान तांगा के चौपांग लिम Tong bang avion si mayok to chisong hai bang we sira me chisong lo blo rang lihan tulram rang CM la bang si ingchegi mayok hanta sira si la so checha on e joine si mayok da checha kida te dilo la si ke claim tang ana ho muta me non pudamol la stadium field Karbi long sport association pudame tang teng ko pen da utilization certificate pilap je la tum ku wat tangka aprang ko en la po bolote la ke kimemelo la ke la solam dolang la niti ayok dam scheme no niti ayok GRF 19A ko ekalong teng bolote la so scheme bosame tang teng ko pen utilization certificate piune palang thundolo seta me ladakh bang ke engineer pen chenglok engineer lo SO lo la pen SA lo la pen ye council charity on pressurized people engke la so bostu bang lang claim that the corruption la khepik lo Karbi long lo la sinil tumbang ke laing ton te pulote nil tumbang un an ke nil tumbang ke song into youth nungke lai la tulram rong hang leadership ke chok chik big lo leadership chila nang ko rat phai la pachubai pamang mo ka be chok chilo corruption lagi thi yure tum ke frustrate onon ke phiri rap me lo la frustrated yure tum ke hili ke op hili par phang rong na pu phiri me hili par phang rong bote itu gan culture si chak loi lo Karbi Anglong along ke lapen sunwa la ke hai de chini sunwa government chini Karbi Anglong corruption do peak riso yang tum frustrate pik lo aning siksak pik lo hili par phang de ta thek ku chini ta chini ne
cepak lang rong acting roh. Lah sendiri tungke kadiman lo dak CPN kurik do vek nang pu. Corruption pu thak, dak mineral resources, dak la thing pi dang prang kang hu la hai pu thak in kurik do vek nang pu. Lah sendiri tungke mang lo. Dak Karbiang long abat atung koson si dak kidu dun jima la tadak non kithire mi meang ang deng along si non nang li rok an lo. Lah sini tung KSDPO mate PFP pen kiling je pon di palam ngala pulo so dak pen council la so han dak insai nei dak Karbiang long autonomous council echari atum han dak insai nei ante nili tum dak menangan appoint mention pon lo memorandum long nili tum mention pon lo je keban silang adin pusitame nili tum laso ang pece song ba ing tonte government asor jong si dak nili tum han kemang nili tum adiman si jong si nang lang pon pe pachun pon pe polo te nili tum so dak pen che song gi an so se che song la ivi phik pusitame nili tum chipi dat pusitame che song gi Normalam sopor phanbir tamoing taponik sina. Good news. Free coaching for matric candidates 2019 from 5th December 2018 to 5th February 2019 for the following subjects: General Mathematics, General Science and Hindi at Lower Basic LP School near Town Committee Office, Ipoh, Karbi Anglong. For caste, STH, STP, SC, General and OBC are welcome. Organized by Karbi Anglong United People's Association, Central Committee, Ipoh. For admission forms and details, please contact Assistant General Secretary Mr. Joy Singh Timong 936596726, Education Secretary Mr. Jacob Togby 936508871, Office Secretary Mr. Lee Sonteron 6900715216. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering Authorized Dealer. First floor, Cooperative Building, Difu, Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8628441464. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Aturkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Teso alang, kecu ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thought beer talong wang thulo. West Karbi Anglong arara tum phai kunini phai thop cap ani party chejong dam de pin pen 6 schedule article 244A arona teng pen autonomous state pen boro khai phan ST Hill sapatak chedon dun thek thipu Prime Minister Narendra Modi phan kido pen ki pachini japan kido ke lobby ta karni salong bir tanang pali. Karbi Anglong angkang pregjam adimalong pen India Prime Minister Narendra Modi phan kido kilo som thak thaksi West Karbi Anglong along ta rat do anatum pen patir pi ponsi boro khaya phan ST Hills ki piche pathak kachidon dun thek thang thek Prime Minister Narendra Modi phan ning sivet pen kido tok pen dongkamukam post office along kido ke jokda adon to article 244 aron ke jongda mateng inglo somati khai sopu ke hokdam ateng pen Karbi Anglong la pen jima hasaw atum hemprek kilong nang jiaron tu Setami pini ari anta article 244 ya jakong Karbi Anglong la penti mahasaw apan kipi bedat ajong Prabjin pen hemprek kilong Japan pura Prime Minister Narendra Modi pan kido kilo Difu manja kacheleng atawar pe Birla petrol pump adum adolong arailo pheri memia hilik kido ajok gari motor kacheleng pen parta keng pen kacheleng arar tumapan akele pheri memian pinlo Difu manja kacheleng atawarpi Birla petrol pump along Simplex company tumpen tawar kasalam aphijong pensi bangso hilik nang dolo sitame kimang humimi alama bangki pini arnianta kasalam ponja phan sai kideng pon avela lase prabjin pen bangso hilik ingthina sonte messenji pusicherok tawara tumpen ningche lapen halapu Difu DIG Bangaloa dungpen kedam pet JNV kacheleng mate taralangsu kacheleng atawar Assam State Electricity Board adungalong akile kahinu thektik pecheng arue hurason ke kacheleng aphan katora thektik ansi ratum chetong na taralang so jutanga klamalong arong jenang lelia prang salam ponason te messenji lasinon ningkreng ningthia por rason de ani dinkloe pharman mate kithir thiba tawar salam ponason te messenji pusi ong dung kacheleng aratum pen ningche Karbi prime time abirta bangkila panskang ton paniklo dume thakme kurung thu